Jesu krenuli? Evo gore, mi smo jednu grupu dovezli, ali ima problema malo ovi. Što? Pa otvaraju vatru i još nije sigurno. Razumiješ li me? Ali su kod pumpe tamo svi. Gdje su naši ovi? Ispod su tamo tvoji. Pravo, a? Vidiš, ovi ne daju da se predaju. Dobar dan, žene. Je li vam to vojska podelila malo? Jeste. Koliko ste proveli tamo unutra? Pa 2 mjeseca i više. Jeste morali? Je, ranjena sam. Mnogo. Pa sam zato morala biti po bolnicama. Kako ste živjeli unutra? Teško. Nam je bilo lepo. Znate, Ste ranjeni, vidim da imate... Jesam. Granata u podrumu udarila, pa me ranili mene i dedu mog. Teško kad nas je puno bilo. Gdje vam je deda? Eno tamo baš s ljudima, baš gledam, ne znam je li on tamo. Koliko si ti provela tamo? 2 mjeseca. Si morala? Hoću kući. Odakle si? Iz Vukovara. Kako ste izdržali ovdje sve ovo vreme? Grozne, teko stan nekak je ružan. Gušila se evo sad prije sat i po U skloništu, gušila se. U skloništu od dima ovoga, svega ovog zapaljivoga. Odakle ste? Tu iz Borova, naselja. Vi? Isto iz Borova ovdje. Isto, svi smo iz Borova ovdje. Gdje su vam muževi? Ne znamo nigdje ništa. Pa nigdje, ne znamo ništa. Su vas doveli i ste morali da dođete ovdje? Morala sam doći. Sve je srušeno. Šta? Ne mogu vam šta da... Kao što vidite ovo. Gdje ćete sad? Pa ne znam, vidi gdje on, gdje je svi tako i ja. Koliko ovdje ima majki sa decom? jedno najmanje do 15 dece do godinu dana. Sigurno ovih malih, tako od 2. Koliko ima dece? Da. Tu je muž moj. Nadam se da izašao živ iz zgrade. Odakle ste? Iz Vukovara. Gdje ćete sad tamo dosta razrušeno? Ne znam, nemam pojma. Samo da odemo odavde. Ja sam iz Vukovara. Koliko ste proveli ovdje? Mjesec i po dana, 2. Ne znam. Nemojte me pitati. Nemojte me ništa. Odakle ste ovi? Ne, slobodno. Ej, Majiću, gospodine, mi se poznajemo. Vaše ime i prezime? Ranjić. A gdje ti uniforma? Gdje ti uniforma, pitam te? Kako nemaš kad si ima uniforma? Gdje si me zaboravio? Kako? Stani tamo ti tu. Stani vi mene zaboravili. Vi, gospođo, gdje mi snajper? Nemate? Ej, vamo. Uvela si. Tako? A šta si ti njemu? Dobro, stani sad. Gdje si? Hajde. Dobro. Koliko ih je tu? Daj, vamo na poljanu odmah. Daj tamo bre, sve tamo gore. Ovamo tamo. Ajde, idemo. Ajde, oni gore tamo. Ovamo. Gdje ovamo vozi? Pumpa, gdje je pumpa ovdje? Ovdje ima. Ajmo, samo prolazi tamo na ovu čistinu i rešit će se. Ajmo, svi si vidi. Jesu, ajmo na našu. Ja. Dvojice, ti aj tu čovjek. Dvojice od njih. Dvojice. Znači da prođeš i... Nek se pomeru ovo. Tamo i pretres. Ajmo narod tamo idi. Ajmo. Tamo. Ajmo brzo. Rade! Evo i tamo. Gdje ste vi bili? Ovdje sam bio. Pa i tamo, gdje? Ajmo tamo. Nego, podignite malo, vidim donje gaće kakvi imate. Moje? Imate donje gaće? Jesu zeleni? Ne. Dobro. Kaži mi, digni samo nogavicu, nemoj mi se skidati, čovječe. Samo malo da prođe. Ajde. Digni to. Izvrni mi to. Dobro, ništa, digni tamo, ajde.